thu phun bung som la sigi chang gop na chun ki chi tan sei kinim amanu he mithing te thisana chun kham ngol le ati su he chin pi sam tel amanu persecuting power nei nu hi ti na he ya chu edi zangale som thum la get apat edi sang le jasagi le som ko le get sung he dark ages ti ani ki he kum sang le jani le som sung chu ai ya chu chi phat sunga hi Roman Catholic hi circle to ki thu a Roman Catholic ani do zo si le Roman Catholic do dal ta san mi ho zo si chu ta san a chi hil tianis phone do a ki do na thing holy war ani pat na Roman Catholic in tul ani tha zat thisan ani so zat hi a hom thei pe na sim do ding chun 50 million avale akiti nai ya chu amma tum nga tul that tampen hobung hi vannoiya khalo he The History of the Spirit of Rationalism in Europe, kiti volume 2, page 32 na achon hitin saying that the Church of Rome has shed more innocent blood than any other institution that has ever existed among mankind will be questioned by no Protestant who has a competent knowledge of history. Leisit ading Rome ho bong kela tisan suhat koi ma ompoi ti hi history has seen. I had so kading ahi atinai. Hita mga tul thana ani bol da meeting ti tisan ani su phat sung hi Biblein kum sang le zani la sung lut a hi ti ani se ya chu hi chi hi Catholic hobung a hi dan ki che ta Bible chana phone da nom ki he a che na dingin boy number che na amanu a hi mo ta phot chi ki chu Biblein a sei chu hi chi no ti nu hi le sida no ti nu le thet ta zo si nu ati ki he changa na chu iwet tingai le The Catholic Encyclopedia, Volume 6, Najun. The term Mother Church, however, as applied to Rome, has a special significance as indicating its headship of all churches at the end. Isun piam di tingale Catholic iti chu universal vanui pumpi hope ti nahi.